gostima. Sa vama sam ja, Natalija Dojčinović, i naša agencija za organizaciju vaše savršene svadbe Love Story. Nastavljamo priču o organizaciji vaše svadbe i jedan događaj koji obično se dešava pre svadbe nekoliko dana, a to je devojačko veče. A buduće mlade i njene drugarice postavljaju mi pitanje u vezi tog događaja. Ko organizuje, kako organizuje, gdje, kada, znači postoje puno pitanja na tu temu. Jeste, to je zanimljiv jedan događaj, postoji puno varijanti. Znači, jedini savjet, možda je najglavniji od svih, da nikako devojačko veče pre svadbe, dan pre svadbe. Za dan svadbe treba da budete odmorni, da izgledate lijepo, da nemate podočnike, da budete naspavane. Znači, nekoliko dana pre svadbe ili jedan vikend pre, eto, to je najbolja varijanta. Drugo pitanje koje mi često postavljaju, ko organizuje devojačko veče? Da li drugarice, da li mlada? Opet, postoje puno varijanti. Znači, mogu da se organizuju drugarice i da naprave lepo iznenađenje za svoju najbolju drugaricu, za svoju mladu, ili mlada pripremi iznenađenje za svoje drugarice i napravi devojačko veče. Ili svi zajedno se dogovore, a postoje varijante i momak i devojka, pa se skupi celo društvo pa da napravi neku žurku, zajedničko veče. Znači, ima puno tih varijanti. Gdje i kako? Postoje bezbroj scenarija gdje stvarno da izađete malo iz klišeja, da budete drugačiji, da se to pamti za ceo život. Na našem sajtu možete da pogledate, imamo 10 scenarija koje smo pripremili za vas, od milion scenarija koji postoje. Možete pogledati nekoliko scenarija gdje je detaljno i interesantno ispričano korak po korak kako bi trebalo da izgleda vaše devojačko veče. I obavezno pozovite sa sobom i šminkerke, i fotografe, i videografe, da bi kroz 10, 15, 20, 30 godina, kad se skupite sa svojim najboljim drugaricama, pogledajte fota, pogledajte video i kažete, wow, kako smo se mi proveli. Dakle, ako se vam dopao moj video, stavite like, registrujte se na moj kanal i vidimo se uskoro. Pozdravljam vas!